Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustun 7'si salı günü. Nişanlı avadan azami tezlikte atıp urmaq Birleşken Kuvvetler Terkibinden harbiy helikopterler kokte hareketler eda etti. Vazifelerden birisi tam vaktında Azaq denizinin belgelengen yerine kelip düşmanını atıp urmaq. İdmanlarının maksadı nevbetçi erkenlarının jenkever hazırlığını teşkermek. Erkenlarını denizdeki nişanlarını yok etuvde hazırlıklarını teşkilmek maksadının ok sarflardaki erkenlar mayen nişanlarga doğrultmakны işlep çıktı. Apansızdan kelgen vazifelerini eda etmek için harbiy aviatsiyası intensif hazırlıklar görüyor. Kiyev'de Antonov Ava şirketinin uçuv yollağında Ukrayna Mustaqillik Gününe bağışlanğan harbiy paradının ikinci repetisiyası geçirildi. Memleketinin bütün kuvvetli kuruluşlarının vekilleri harbiyce yurdu. Müdafaa naziri Stepan Poltorak bildirgenine göre yürüyüşte 4,5 bin harbiyler iştirak edecek. İlk sefer ayrı sıranen kadınlar geçecek. Bundan gayrı 250 dane teknika gösterilecek. Ukrayna Mustaqillik 27. yıl dönümü ve devletçiliknin gayridan teklenuvanın 100 yıllığı şerefine bağışlanğan harbiy parad avgustun 24'ünde paytahtının Хрещатик sokağında geçecek. Мы запросили наших партнерів. Ortaklarımızны paradga iştirak etmek için davet ettik. Biz ile Ukrayna Mustaqillik Günü qayd etuvinde 15 ortağımız kelejigini azdık ettiler. Çoğusuları alyans memleketlerden. Milli Tehlikesizlik ve Müdafaa Şurası Ukrayna'da yakında geçirilecek prezident saylavlarına Rusya'nın kirişmesine karşı hareketlerine bakacak. Oturuşunu Prezident Petro Poroshenko geçirmege havale etti. Bunun hakkında Facebook sayfasında haber etili kaydetti ki Kiev ve Garbi memleketlerde saylavlar kesişatında Moskvanın kirişmelerinde şüphe yok. Evvel Ukrayna ortak memleketler ile episi güçlerini koordinatsiya etip, bütün seviyelerdeki işbirlikte sık hareket etmege anlaşkan edi. Ukraynalılar prezident ve parlamentni gelecek sene sayılacak. Rusiyanın Devlet Dumасы депутаты Denis Voronenkov'nun öldürüvünde qabatlanğanlarının davasını Yemenliler Mahkemesi bakacak. Yemenliler Mahkemesi'nin oturuşu avgustun 10'unda geçecek. Qabatlanğan Yaroslav Tarasenko ve Alexander Loys'nın tevkifi oktyabrının 5'ine kadar uzatıldı. Судебное разбирательство уголовного... Mahkeme oturuşunu avgustun 10'unda saat 13.30'da tayinlemek. Oturuş Yemenliler Mahkemesi ile eda edilecek. Terkibinde 2 ihtisasi mahkemeciler ve 3 Yemenliler olacak. Denis Voronenkov geçken sene Mart ayında Kiev merkezinde öldürüldü. Ukrayna Baş Prokuraturası cinayetinin sımırıcısı Dep Rusiyalı Vlad Tyurin'ni tanıy. O Voronenko'nun tul kadını Maria Maksakova'nın sabah Grajdan akayedir. Denis Voronenkov ailesi ile 2016 senesi oktyabrda Ukraynaga koçup kelgen edi. O Ukrayna Baş Prokuraturasına kaçaklı sabah Prezident Yanukovich'nin devlet hainligi davası boyunca şahitlik etken edi. Rusya, Abxazistan ve Cenubi Osetiyada öz harbiy bulunuvunen halkara hukukni boza. Bunun hakkında tashqi siyaset ve xavfsizlik meseleleri boyunca Avropa Birligi yuqori temsilcisi Federica Mogherini'nin bildiruvinde denili. O Avropa Birligi saytında yerleştirilgen. Kreml 2018 senesi avgustun 12'sinde kabul etilgen anlaşmaga göre mecburiyetlerini eda etmey, o zaman Rusya ve Frankistan prezidentleri Gürcistan topraklarında Rusya Federasyasının bütün silahlı kuvvetlerinin çıkarılığı hakkında anlaşkan edi. Mogherini'nin beyanatında haber etili Rusya işgalinin 10 yıllığı devamında Gürcistan öz demokratik institutlarını kaviyleştirdi ve regionda demokratik stabillik modeli oldu.
Русия Гурджистан женкінің 10 елігіна бағышланған тедбірлер вақтында Украина бірлешкен милетлер тәшкілиятыны Русияге қаршы басымларны құветлештірмек чағырды. Бірлешкен милетлер тәшкілиятында Украинаның вақтын жевекелеетлесі Юрий Витренко бірлешкен милетлер тәшкілияты чатышмаларының чезілівінде да зияде фаал олмақ керегіні қайдетті. Тылсымлы моделер yok, бірші ачық айдын анлайшылыдыр. Халқара топлылығы да зияде қави санкцияларын дипломатияны бірлештірмек керек. Ақырында эпіміз бұны яқшы білеміз. Русия тек кувет тіліні анлай. Қыбрезден Украин муштарелері регионлар фирқасының сабық саяси технологы Пол Манафортның әсабына $1 миллион кечірді. Бұның ақында махкеме отырушында Манафортның сабық ортағы Рик Гейтс хабер етті. Оның сөзлеріне көре Манафортның муштарелері арасында Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Сергей Тегибко, Андрей Клюев и Борис Колесников еді. Гейтес екее еткені кебі саяси технолог она параларны әжнеби әсапларда керлар кебедегіл, одунчки бі ресмилештірмек әмір етті. Бұ бергелер параларны эксельтмеге ел берді. Манафорт махкемесі июльнің 31-інде Американың Вирджиния әйелетінде башланды. О бергіве банк айын ойынларында қабатлана. Бұның әлі мақсус прокурор Трампның сайлав алды штабы Русиядан гизли анлашмаға кіргені яда кірмегеніні белгілемек тұрыша. Бірлешкен девлетлер Иранға қаршы санкцияларны янартты. Ақ эв матбуат қызметі білдіргеніне көре Америка президенті Дональд Трамп ферманны туневын имзалады. Сынырлы жетет бірлерінің янартуы әкі басамақтан ибарет олacak. Бүгінден башлап Америка валютасына сатын алмаға алтын, алюмин, челик ве дигер меденлерні АБД еле тиджерет етмеге Тегеранға ясақ етілді. Ноябрьнің 5-ден башлап сынырлавлар Иран нефтенің ихраджына да тарқалacak. Яны санкциялар алдына әм Иран шахаслары, әм шве шirketlері, әм де четтел ортақлар түшежек. Вашингтонның мақсады Якын шарқта Иранның саяси ве орбите сыраны тоқтатмақ, бұ сене майыс айында Бірлешкен Девлетлер Иран еле олған озек анлашмасындан шықты. О 2015 сенесі тізілген еді. Айны о Тегеранны иқтисади санкциялардан бошатқан еді. Италияның Фоджа шері янында олған автобус ве юк машина қазасы нәтижесінде 12 инсан әлі қолды. Учу яраланды. Бұның аққында ерлі полисте хабер еттілер. Өлген ве яраланғанлар арасында доғыма Африкалы мевсими ишлер еді. Олар тарладаки ишлерден сон қайтайды. Автобус юк машинасына урылып авдарылды. Қаза ярынды полис екемдер ве янгынжылар чалыша. Калифорнияның шымаліндегі янгын мейданлығы 110 метр квадратқа етті. Ерлі кемиет янгынны әйелетінің тарихында өн бұйық янгын кебі адлады. Епісі олып Калифорнияда 17 туташов очағы пейді алды. Олар бір авта әвел башланды. Янгын себебінден 69 инсан әлі қолды едісі белгесіз ғайып олды. Табиат афетті мұнтақаларындан 10 бенден зияды адам тахлие етілді. Алев 70 зияды мескен евлерні йоқ етті, атешна 14 бен янгыджылар сөндіре. Әйелетті февкуляды вазиет илян етілді. Урметлі серджілер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберамасыды дады чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз, сағылығнен қалыңыз, көрішкенже.